Yes, reka nongere mbahe ikaze. Hari abadukurikira bari i Kigali mu Rwanda, hari abadukurikira bari mu ntara enye zigize u Rwanda, hari n'abari mu mahanga ya kure abo twita aba diaspora. Mwese mbahaye ikaze. Ndi Issa Rurangwa, ahandi ni kuri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane y'u Rwanda, aho tugiye kugirana ikiganiro cyihariye na Ambassador Honorable Minister w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, Bwana Olivier Nduhungirehe. Ni ikiganiro rero tugiye kugaruka ku mubano w'ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Ububiligi ndetse na Amerika. Njye nitwa Issa Rurangwa. Aka kanya nakiriye Ambassador Honorable Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda. Tubahaye ikaze. Murakoze kunyakira. Turabashimiye ko mwemeye kugirana ikiganiro cyihariye na Kweli Times. Nyakubahwa Minisita, nyuma y'uko Uburundi bufunze imipaka yabwo n'u Rwanda mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2024, muri uyu mwaka twabonye mutangaza ko ibihugu byombi biri mu nzira zo kumvikana. Ni izihe ntambwe zifatika zaba zimaze guterwa ziganisha ku kuba igihugu cy'u Burundi cyafungura imipaka? Nibyo koko mu mwaka cyane cyane nyuma ye ntambara zabereye Goma na Bukavu, aho iyo mijyi yombi yafashwe n'umutwe wa FC23, hari ibiganiro twagiranye n'u Burundi ari bo babisabye kugira ngo turebe ukuntu navuga tension zagabanuka hagati y'ibihugu byombi. Hari icyo kibazo cy'umupaka, ariko birebye icyo kibazo cy'umupaka nta nubwo nacyo cyari ikibazo cy'ingenzi. Ikibazo cy'ingenzi gihari ni uruhare ingabo zifite mu ntambara y'Iburasirazuba bwa Kongo, aho izo ngabo zifatanya n'ingabo za Kongo ariko n'indi mitwe nk'umutwe w'abajenosideri wa FDLR, imitwe y'abazarendo mu guhungabanya umutekano hari y'Iburasirazuba bwa Kongo. Ubu ngubu rero ngira ngo inzira twarimo icyo gihe mu kwezi navuga kwa kabiri kwa gatatu ntabwo yakomeje, kubera ko ingabo z'u Burundi zariyongereye Iburasirazuba bwa Kongo, guverinoma yohereje izindi ngabo, tukaba rero twumva ko atari inzira nziza, kuko bibangamiye ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington, kuko ayo masezerano avuga iby'agahenge, avuga yuko ikibazo cyakemurwa ku buryo bw'ibiganiro, ku buryo bwa politiki. Hari n'inzira yashyizwe kugira ngo amakimbirane n'intambara y'Iburasirazuba bwa Kongo birangire. Ubu ngubu rero ibyo tubona ni izo ngabo nyine z'i Burundi z'Iburasirazuba bwa Kongo zimaze kurenga 10,000, ndetse n'umujyi wa Bujumbura ukoreshwa nka base yo kohereza ibikoresho ibikoresho by'intambara, imbunda muri iyi ntambara y'Iburasirazuba bwa Kongo. Naho ngaho bigeze, ntabwo ibibazo birakemuka, kuko icyo twifuza nuko Burundi bwakora intambwe yo gushyigikira ibiganiro biriho no kwirinda gushyira amavuta ku muriro, kuko bitatuganisha mu nzira nziza. Yego, aho twavuga ko ingabo z'u Burundi gushyirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bibangamiye amasezerano ya Washington. Nibyo, kuko amasezerano ya Washington ikintu cya mbere avuga ni agahenge, ceasefire, guhagarika imirwano. Hanyuma impande zose zikicara zikakemura ikibazo ku buryo bw'ibiganiro. Rero iyo u Burundi bukomeza kohereza ingabo kurwana bafatanyije n'uwo mutwe wa FDLR, umutwe wa FDLR ndibutsa ko mu masezerano ya Washington usabwa kurandurwa. Rero urumva rero ko ari kubangamira ayo masezerano. Yego. Honorable Minister, Burundi bwagiye bwumvikana buvuga ko u Rwanda rucumbikiye kandi rufasha umutwe wa Red Tabara kandi ushaka gutera igihugu cy'u Burundi. Ibi mubivugaho iki? Ibyo ni ibinyoma byambaye ubusa. Byatangaje inshuro nyinshi, ariko nta kintu na kimwe gifatika bashobora kugaragaza. Ni bya bindi by'uko nabo bazi ibyo bakora Iburasirazuba bwa Kongo, mu kushaka kuhindura ikiganiro bakavuga ibyo bya Red Tabara, nuko dushaka guhungabanya umutekano w'u Burundi. Ibyo ntabwo ari byo. Icyo twasaba u Burundi ni ukushyigikira ibiganiro biriho, aribyo bizaganisha ku mahoro arambye mu karere, aho gushaka impamvu hirya no hino zo kutubahiriza
amasezerano impande zibishinzwe zashyize umukono. Yego. Honorable Minister, umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC nk'umuryango uhuriyemo ibihugu byombi u Rwanda n'u Burundi, haba hari icyo uri gukora ngo ibi bihugu byombi bibane neza? Nibyo koko u Rwanda n'u Burundi ndetse n'ibindi bihugu byo mu karere nka Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo duhuriye muri uyu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba, ariko nk'uko mubizi uyu muryango ugamije kwishyira hamwe mu by'ubukungu hagati y'ibihugu byose by'akarere uko ari 8, ndetse hakaba n'ibibazo amahoro n'umutekano uyu muryango ushinzwe, ariko kugeza ubu tuvugana uyu munota tuvugana nta biganiro biriho bihujwe n'umuhuza hagati y'u Rwanda n'u Burundi. U Rwanda n'u Burundi hari igihe tuganira hagati yacu twembi kuko duhuje ururimi turumvikana, ariko kugeza ubu nta biganiro byaba ibya EAC cyangwa se undi muhuza uwo ari we wese bihari hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Honorable Minister, kwa 27 Kamena uyu mwaka u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byashyize umukono ku masezerano y'amahoro ya Washington. Ubu hashize amezi asaga 4 musinye, haba hari ibimenyetso bigaragara byishyirwa mu bikorwa by'amasezerano mwasinye? Nibyo koko twashyize umukono kuri ayo masezerano ku itariki 27 Kamena i Washington. Ni amasezerano meza kuko ni amasezerano akubiyemo ibintu byinshi, arimo impande nyinshi, aspect nyinshi, harimo uruhande rujyanye n'umutekano cyane cyane aho twiyemeje kurandura umutwe wa FDLR, aribyo bizatuma u Rwanda rukuraho ingamba z'ubwirinzi. Hakaba rero ikindi gice kijyanye na politiki. U Rwanda na Kongo tukaba twariyemeje gushyigikira ibiganiro bya Doha hagati y'umutwe wa FC 23 na guverinoma ya Kongo kugira ngo bashake igisubizo mu mizi cy'ikibazo gihari iburasirazuba bwa Kongo, ari cyo guhohotera abakongomani bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda cyane cyane abakongomani b'abatutsi. Hakaba n'ikindi gice cya gatatu ari cyo kijyanye n'ubukungu, kwishyira hamwe mu by'ubukungu, imishinga ihuriweho na Kongo n'u Rwanda ndetse na Amerika ariyo muhuza, icyo mu Cyongereza bise Regional Economic Integration Framework. Ni amasezerano meza. Inzego zashyizweho n'ayo masezerano zatangiye zimaze igihe zikora inama, ndetse n'ejo hari inama yarangiye y'urwego rushinzwe guhuza ibikorwa by'umutekano, icyo bise mu Cyongereza Joint Security Coordination Mechanism, ariyo izashyira mu bikorwa wa mugambi wo kurandura uyu mutwe wa FDLR, aribyo bizatuma u Rwanda nyine rukuraho ingamba z'ubwirinzi. Hakaba rero n'urundi rwego rwitwa JOC, Joint Oversight Committee, ni ukuvuga ni urwego rwo kugenzura ko amasezerano yubahirizwa, rurimo na Amerika, rurimo na Qatar, Togo nk'umuhuza wa Afurika, ndetse na Komisiyo y'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe. Nazo izi nama zirahura. Ariko ikibazo dufite, hari ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere ni muri imishyikirano, nubwo hari ibyemezo bifatwa, ariko usanga dufite ikibazo n'abahagarariye Kongo. Abahagarariye Kongo niba baza bataganirijwe ku byerekeye ibikubiye mu masezerano, baza bavuga ibindi. Nk'ubu ngubu nk'iyi mishyikirano irangiye, usanga nk'umujenerali uhagarariye delegation ya Kongo avuga ko FDLR itabaho, ko nta threat, nta kibazo iteye u Rwanda, ko ndetse iyo aba we ubwe wari kuba ahagarariye Kongo mu masezerano ya Washington atari kuyashyiraho umukono. Icyo ngibyo akabivuga kandi ari kudushaka kudusubiza inyuma. Ikindi rero twabonye kijyanye n'ariya masezerano mu by'ubukungu ayitwa REF, Regional Economic Integration Framework, impande zombi, ni kuvuga uruhande rw'u Rwanda n'urwa Kongo, baganiriye ingingo ku yindi kuri ayo masezerano, bayumvikanaho, bahana umugambi bukeye bwaho byo kuyashyiraho umukono, icyo bita initial kuyiparafa, kugira ngo azashyirweho umukono kuri Presidence ya Amerika, White House, mu bihe biri imbere.
ariko bamaze kubyumvikanaho bose. Perezida Tshisekedi yatanze itegeko kuri delegation ye yuko batagomba kuyashyiraho umukono, ikarero bidusubiza inyuma bitudindiza. Urumva rero hari ikibazo aho ngaho gihari muri za negociation, mu mishyikirano, nubwo tugezaho tukagira icyo tugeraho cyo kwigira imbere. Hanyuma ikindi rero cya kabiri nacyo kigihari nubwo kitavuga cyane, nuko u Rwanda rwemeje aya masezerano mu nteko ishinga amategeko nk'uko biteganywa n'Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, ariko Kongo yo ntirabikora. Kongo ntabwo irashyikiriza ayo masezerano inteko ya Kongo nk'uko biteganywa n'Itegeko Nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo bariganireho naryo baryemeze. Naho icyo kibazo kirahari cya kabiri. Hanyuma icya gatatu aricyo giteye impungenge kurusha ibindi byose ni ibirimo biba kuri tere hari iburasirazuba bwa Kongo. Nuko mu gihe twasinye amasezerano y'amahoro harimo guhagarika imirwano, ni ukuvuga bagahenge ceasefire, Kongo iracyakora ibitero, iracyakoresha indege z'intambara na twa tudege twitwara twa drone mu gutera ibisasu ku birindiro bya AFC 23 binyuranyije n'agahenge twashyizeho umukono, ndetse ikanarasa ibisasu muri za village z'abanyamurenge hariya za Minembwe n'ahandi, mu gihe hari n'imvugo z'urwango muri Uvira, muri Kivu y'Amajyepfo, imvugo zihemberwa n'uyu mutwe wa Wazalendo washyizweho na Perezida Tshisekedi ukanahabwa intwaro n'amafaranga, bikaba ari ibintu biteye impungenge. Honorable Minister, ni iki cyaba gitera leta ya Kongo kudashyira mu bikorwa ibyo mwasinyiye Washington byanageza ku masezerano ya burundu? Ubona biterwa n'iki? Ni ukuba barayasinye batayemera? Haba hari igitutu cya Amerika cyatumye bayasinya? Ntabwo ari ubwa mbere biba, kuko muribuka umwaka ushize turi mu biganiro bya Rwanda, naho twashyizeho umukono ku masezerano y'agahenge ceasefire yatangiye gukurikizwa ku itariki ya 4 Kanama kwezi kwa 8, ariko nyuma yaho ntabwo byabujije leta ya Kongo gukomeza kuzana intwaro za rutura, kuzana abacanshuro bo muri Romania, murabibuka banyuze hano, kuzana ingabo z'abarundi, gutera ku birindiro bya AFC 23 binyuranyije n'ako gahenge twaragizeho umukono. N'ubu ngubu rero byarasubiriye nyuma y'amasezerano ya Washington. Leta ya Kongo iracyakomeza gukora ibyo bitero no kubangamira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Ibyo turabibona, ariko ntibidutangaje cyane dukurikije mbere na mbere imvugo za Perezida Tshisekedi ubwe wavuze inshuro nyinshi, cyane cyane mu gihe yiyamamazaga muri manda ya kabiri, ko afite gahunda yo gutera u Rwanda no kurasa ibisasu muri Kigali adakojeje n'ikirenge ku butaka bw'u Rwanda. Ibyo yarabivuze ku mateleviziyo no muri za mitingi za politike ariho yiyamamaza. Akaba rero anafatanya n'uyu mutwe w'abajenosideri wa FDLR ugamije gutera u Rwanda no kuhirika ubutegetsi bwo mu Rwanda, kubera ko unafite n'ingengabitekerezo ya jenoside byo kurangiza akazi batarangije mu 1994. Ibyo ngibyo rero byose bigaragaza yuko Perezida Tshisekedi na guverinoma ya Kongo bagifite ibitekerezo cyangwa bakiyumvisha ko bashobora kurangiza iki kibazo ku buryo bwa gisirikare, kandi byaragaragaye ko bidashoboka. Honorable, mu kwezi kwa gatatu kuri uyu mwaka guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko ihagaritse umubano wa diplomasi n'Ububiligi, ndetse iki gihugu cy'Ububiligi kigashinjwa kugira imyitwarire ya gikoloni. Uyu munsi kuva icyo gihe haba hari ibiganiro byigeze bibaho hagati y'igihugu cyacu n'igihugu cy'Ububiligi kugira ngo umubano wongere ugaruke? Nibyo, twahagaritse umubano wacu n'Ububiligi kubera cyane cyane imyitwarire y'icyo gihugu mu miryango mpuzamahanga, harimo n'imiryango itera inkunga ibihugu biri mu majyambere, aho Ububiligi bwasabiraga ibihano u Rwanda. Nyuma yaho rero Ububiligi bubinyujije kuri Qatar bwasabye ko twabonana kugira ngo tuganire ku kibazo. Nabonanye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi
mu kwezi kwa gatanu kugira ngo tubasobanurire muri make impamvu twahagaritse uwo mubano, kuko imyitwarire y'Ububiligi ntabwo yari iboneye, cyane cyane nk'igihugu cyagize uruhare rubi mu mateka y'u Rwanda ndetse no mu mateka y'aka karere kose k'ibiyaga bigari. Ubu rero nta kirakorwa mu kuzahura uwo mubano, kubera ko ntabwo turabona ko hari icyahindutse kigaragara. Mwabonye ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi yavuze ko azaza mu kwezi gutaha mu nama y'abaminisitiri ba francophonie, ariko nyine ni muri urwo rwego azabaje mu rwego rw'uwo muryango Ububiligi burimo, Ububiligi bufitemo uruhare kuva kera. Ariko ku byerekeye umubano w'u Rwanda n'Ububiligi nta kindi kirakorwa kigaragara. Yes, ku mubano w'u Rwanda na Amerika, Honorable Minister, twabonye mu kwezi kwa Kanama u Rwanda rwakira bimukira muri gahunda yo kwakira bimukira baturuka muri Amerika. Yaba ari gahunda y'umwihariko hagati y'u Rwanda na Amerika, byaba bigaragaza umubano mwiza w'umwihariko hagati y'u Rwanda na Amerika, cyangwa ni gahunda za Amerika u Rwanda n'ibindi bihugu bihuriyemo? U Rwanda rufitanye umubano mwiza na Amerika, bigaragazwa n'uruhare ndetse banafite mu guhuza u Rwanda na Congo muri aya masezerano navugaga kare ya Washington. Ariko kuva na kera u Rwanda rufitanye umubano mwiza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi no kuri iki kibazo cy'abimukira, u Rwanda murabizi ni igihugu cyagizwe n'abimukira n'impunzi kuva kera. Ni abanyarwanda bake batabaye impunzi mu mahanga. Niyo mpamvu twebwe nk'igihugu twifuzaga buri gihe gutanga igisubizo kuri icyo kibazo cy'impunzi. Nuko nguko dukorana n'uyu muryango ushinzwe impunzi wa UNHCR mu kwakira ku buryo bw'agateganyo impunzi zari zarafashwe ngwate muri Libya. Murabyibuka hari impunzi zigera ku 3,000 zanyuze hano mu Rwanda. Ni nuko twari mu mushyikirano twashyize umukono ku masezerano na Leta y'Ubwongereza mu kwakira bimukira. Rero ni muri urwo rwego twanagiranye ibiganiro na Leta ya Amerika mu kwakira bamwe mu bimukira babo. Ibyo ngibyo rero bigamije nk'igihugu cyacu gutanga igisubizo, kureba ukuntu twatanga igisubizo kuri icyo kibazo cy'abimukira. Yego, Honorable Minister, urakoze cyane. Ngana ku musozo, ikibazo cy'amatsiko abantu benshi bibaza cyane cyane ku mubano w'u Rwanda n'igihugu cy'Uburusiya udakunze kuvuga cyane, uhagaze ute? Tuvuze Amerika kenshi tuyijyanisha n'Uburusiya mu bya diplomasi, umubano w'u Rwanda n'Uburusiya uhagaze ute? Umubano w'u Rwanda n'Uburusiya uhagaze neza. Dufitanye ubutwererane muri domaine zitandukanye. Hari n'inama twitabira, nk'inama yabaye umwaka ushize hagati y'Uburusiya n'ibihugu bya Afurika. Izo nama buri gihe turazitabira. Rero umubano w'u Rwanda n'Uburusiya uhagaze neza. Dufite ambasaderi hariya, nabo bafite ambasaderi hano. Hari imishinga ifatika dukoranaho, harimo n'imishinga ijyanye n'izi ngufu za nucleaire. So umubano w'u Rwanda n'Uburusiya ifashe neza. Yes, ndagushimiye Honorable Minister Olivier Nduhungirehe. Nimba nta butumwa bwihariye mwatanga twasoza. Nibashimiye. Murakoze cyane. Merci.